السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hvala uzvišenom Allahu. Prošle nedjelje džalsa u Velikoj Britaniji se privela kraju. Veliki blagoslovi uzvišenog Allaha se dogode na ovoj džalsi. Uz pomoć uzvišenog Allaha mi smo u stanju da budemo primaoci ovih blagoslova. 7 dana poslije džalse na hudbi ja inače govorim o ovim blagoslovima uzvišenog Allaha i osjećajima članova džamata. Također govorim o komentarima gostiju i njihovim osjećanjima u vezi džalsa salane. Inače, na sljedećoj hudbi poslije džalse govorimo o ovome, ali prije nego što počnem da govorim u vezi džalse, želim da se zahvalim svim volonterima, muškarcima i ženama. Svima onima koji su na bilo koji način učestvovali i volontirali i dali svoje vrijeme da služe gostima obećanog Mesije, alejhi selama, bilo to žene, da su ljudi, djeca. Svima želim da se zahvalim. Ovi radnici su izvršavanjem svojih dužnosti pokazali takvu sliku ispred neahmedi gostiju, da su bili u stanju da svojim radom i svojim djelima pokažu ispravnu sliku Islama. Posebno ovi obični radnici koji su došli i dali sve od sebe da pruže ugođaj i da služe goste obećanog Mesija alejhi selama. Pravi posao je završen sa ovim ljudima koji su obični radnici i oni daju najveću službu u toku džalse, da dragi Allah blagoslovi sve njih. Dodatno ovim radnicima u toku džalse postoje oni koji su uvijek u službi kao volonteri i radnici MTA televizije ovdje u Velikoj Britaniji, a također i širom svijeta. Oni su napravili razne dokumentarne filmove i emitovali su ih u toku džalse. Također Review of Religion, pregled religije, magazin, ima svoju izložbu koja je vrlo posjećena od gostiju. Također postoje
razne izložbe osim ove i svi ti radnici na tim izložbama ili u bilo kojem departmanu u vezi dželse, svi igraju ulogu ispred ovih gostiju da dželsa bude uspješna. I svi oni su zaslužni naše zahvalnosti njima. Sada ću da pokušam da predstavim neke komentare u ovom kratkom vremenu od naših gostiju. Malik Yusuf Saheb, on je iz Benina i on je potpredsjednik neke muslimanske organizacije. On kaže da je išao na hadž više od 20 puta, ali kaže poslije ove dželse ja mogu da kažem da nikada nisam vidio bolju organizaciju i bolju atmosferu nego kao na ovoj dželsi. Nigdje se nije osjećao na ovakav način. On kaže ja sam prisustvovao mnogim religijskim skupovima, ali atmosfera ove dželse je bila toliko jedinstvena i posebna. On kaže od dolaska na aerodrom, pa gdje sam boravio, gostoprimstvo i sve ostalo, osjećao sam se kao da sam u svom domu. Onda on govori, vidio sam i upoznao sam mnoge ljude koji su doktori, profesori, veliki intelektualci, ali ovi ljudi su služili nas sa osmijehom na njihovim licima. I ovo je nešto što je ostavilo visok dojam na njega, da su ovi ljudi, intelektualci, služili njega na ovakav skroman i lijep način. Hazur kaže u vezi mog govora, on je rekao da je naučio toliko toga iz njegovog govora i da je ovo što cijeli muslimanski umet treba i cijeli svijet da bi se negativna slika islama ukinula. On kaže Ahmedijat je istinski islam. On kaže ja kad se vratim u Benin reći ću svima da ne slušaju druge, da trebaju da slušaju Ahmedi muslimane, jer su oni ti koji svijetle na poruku koju je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem donio ovom čovječanstvu. Simon Suvadu je gost iz Burkina Faso. On je ministar za religijske afere u njegovoj državi. On kaže zato što sam ministar religijskih afera i slučajeva i to, ja imam poštovanje prema svim religijama. Dolazeći na Dželsa Salanu, mnoga moja pitanja su odgovorena. Pitanja koja nisam ni postavio, ja sam dobio na njih odgovor. Pazili su me vrlo lijepo i ovo je prvi put da sam ovdje na Dželsa Salani. Duhovna atmosfera ove dželse je vrlo prelijepa, ostavila je veliki utisak na mene. Ljubav, moral, poštovanje je nešto što mi svi trebamo da bi živjeli jedni sa drugima. On kaže u vezi volontera na dželsi, oni su čistili toalete, čistili su stolove, djeca su mala služila nas vodom. Način na koji su ovi radnici služili goste, ja to nalazim da je izvanredno, nešto što ne možemo vidjeti na svakodnevnici. On kaže, ja sam također posjetio Fazal džamiju u Londonu i ostavilo je i to na njega neki utisak i on kaže njena jednostavnost ove džamije je čini lijepom, to je njena ljepota. U vezi internacionalnog bejata on kaže da jedinstvenost i
poslušnost i ovaj lanac ljudi, ovo je primjer za ostatak svijeta. Ovi ljudi su slušali riječi halife, a čovječanstvo danas trči za materijalizmom. Ovaj materijalizam uništava čovječanstvo na današnjici. Ovaj gost također govori u vezi Hazurove knjige koja kaže vodi čovječanstvo putem mira i također je govorio o Hazurovom zadnjem govoru kako da se ponašamo prema starijim i svojim roditeljima. Hazur kaže mnogi ljudi su govorili u vezi ovoga. Sagoya Ragu je član parlamenta iz Burkina Faso. On kaže da je džalsa bila tako dobra, svaki je imao disciplinu i davali su dobrodošlicu. Oni su svi bili spremni da služe islam. Ja vjerujem da se na današnjici islam širi preko Ahmedijata. Ahmedi su uvijek spremni da pomažu drugima. U vezi Hazura on govori ti se moliš za vođe svjetske i za uspostavljanje mira. Nama je data dobrodošlica na dželsu otvorenih ruku. Također svi govori na dželsi su bili visokog stepena. Glavni jevrejski sveštenik iz Grčke, Gabriel Nagin, on kaže zahvala sam uzvišenom Bogu koji mi je omogućio da prisustvujem na ovoj Ujedinjenih nacija globalnoj dželsi. U svakom smislu ljubav svakome i mržnja nikome moto se može da vidi na dželsi. Ja sam vidio kao Jevrej ovdje na dželsi dobrodošlicu svih vjera. Pruženo mi je toliko poštovanja ovdje na dželsi. Imao sam priliku da upoznam toliko ljudi. Toliko sam iznenađen da sam mogao da nosim svoju kapu koju nose Jevreji bez ikakvih reakcija od hiljadama muslimana. Uopšte to nisam osjetio. Ovo je totalno drugačije što se susrećem izvan džalse. Brinili su se za mene u svakom pogledu. Hrana je bila pravljena specijalno za mene. On kaže čak im učinili su da mogu da obavljam svoje molitve, što nije jednostavna stvar. Ali organizatori Dželsa Salane i moji koji su se brinuli o meni, ovo su učinili mogućim. Poglavica budista iz Japana je također prisustvovao na Dželsi. U Tokiju on ima vezu sa kraljevskom porodicom. On kaže prisustvovanje na dželsi dalo mu je neki veliki mir u njegovom srcu. Svi su provjeravali sigurnost i bezbjednost, ali on kaže ja nikako nisam vidio da se niko raspravlja ili svađa. Govori i sve ostalo u vezi dželse je bilo tako organizovano i pod velikom disciplinom. On kaže u vezi Hazurovog mog govora, Hazur govori to, da je bio vrlo u vezi govora govori da je u vezi religije da je bio vrlo dirljiv govor. On kaže na današnjici moramo da kažemo čovječanstvu da kroz religiju možemo da ispunimo dužnosti jedni prema drugima. On kaže i da japansko društvo također ima opad u tome da djeca ne pokazuju poštovanje roditeljima. Nestaje to i kod njih. On kaže Hazuru da Hazurov savjet se mora uključiti u društvo i da će on to da pokuša u svom mjestu da uključi u svakodnevnicu. On kaže ni prije nisam imao neke predrasude o islamu, ali kada sam vidio
atmosferu na dželsi kada sam vidio Bejat internacionalni. On kaže, ja nisam mogao sebe da zaustavim da bi stvorili tu mirno društvo i ja sam pružio ruku i učestvovao sam u Bejatu. On kaže, ja prihvatam vaše vođstvo i obećavam da ću biti osoba koja će vas pomagati u tome da se postigne mir u svijetu. Hazur kaže, ovo ne znači da je on prihvatio džemat, više je to da se njemu dopalo da pomaže u stvaranju mira u društvu i u cijelom svijetu. Gošća iz Argentine, njen muž je 10 mjeseci prije primio Ahmedijat. Ona je kršćanka. Ona kaže, ja sam advokat. Od svih govora na dželsi moj omiljeni je bio zadnji govor koji je Hazur održao. Ona kaže, prelijepo ste objasnili učenje Islama i također u vezi ljudskih prava. Prije dolaska na dželsu imala sam neki rezervacija u vezi dželse i dolaska jer toliki broj ljudi, ja sam mislila da tu će biti neke svađe ili tako nešto. Ali na način na koji se vi skupljate totalno je drugačiji na način na koji se mi skupljamo. Ona kaže, iako je bio ogromni broj ljudi, atmosfera je bila puna ljubavi i osmijeha na licu. Ona kaže, također sam se brinula da bi došla tu na dželsu. Mislila sam da će biti podmoranje za mene da nosim hidžab. Ali ona kaže, od početka do kraja dželse, iako nije nosila hidžab, osjećala se vrlo udobno, kao da je niko nema predrasude u vezi toga. Vaši muškarci i žene su razgovarali sa mnom sa toliko poštovanja. Osjećala sam se da se vi brinete više o meni nego od drugim ljudima. Ministar iz Liberije za telekomunikaciju je također prisustvovao na dželsi. On kaže, dželsa je bila takva da ja nisam mogao da nađem nijedan primjer. On kaže, sve u vezi dželse je nekako povezano od jedne do svake dužnosti. Osjećao je tu povezanost. I sve ovo su radili volonteri koji bratski rade u harmoniji. Ja nikad nisam vidio ovakvu službu volontera u mom životu. Također u toku dželse oni koji su prisustvovali i slušali program, oni su tako pružali tu atmosferu bratstva, ljubavi, jedinstva. On kaže, šta je zadivljivajuće za mene jeste da preko 39.000 ljudi na jednom mjestu i sve da se odigralo u najboljem miru i harmoniji. Gošća iz Goredvajna, ona je profesorica na fakultetu. Ona kaže, preko 30 godina izučavam islam, ali poslije dolaska ovdje shvatila sam dvije vrlo važne stvari. Prvo, jedinstvo koje sam vidjela u džematu, u vašoj zajednici, pod jednim vođom, halifom, to nisam nigdje drugo vidjela. Od misionara do radnika, svih volontera, da li oni dijelili hranu ili radili bilo šta, vozili automobile, svi ovi ljudi imaju toliko ljubavi i poštovanja prema svom halifi. Hazur kaže, ovo je standard predanosti koji naši gosti vide i ovako naši oponenti, oni razviju ljubomoru prema nama. Hazur kaže, ovo je nešto što mi moramo da sačuvamo kroz naše djela i molitve. Ova gospođa kaže, druga stvar jeste da nisam vidjela rasizam u ovoj zajednici. Ona kaže, da li to bili rođeni Ahmedi ili oni koji su prešli na Ahmedijat, Arapi, ne Arapi, Pakistanci, ne Pakistanci.
niko ne pokazuje rasizam. Hazur kaže ovo ne samo da bi trebalo da se primijeti u toku dželse da nema rasizma, ovo trebamo da učinimo dijom našeg života, da nikad nemamo predrasuda ili rasizma prema drugima. Ovo je bila zadnja poruka koju je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam dao, da ne dajemo prednost bijelcima iznad onih koji nisu bijeli, ili prednost crncima ili prednost Arapima. Svi smo jednaki u očima Allaha. Onda gost iz Marakeš, on je profesor filozofije. On kaže, imam veliko mišljenje o dželsi i bilo je vrlo dobro da posmatram ljude iz blizine. Vidio sam zajednicu koja je organizovana i koja je vrlo disciplinovana i koja pruža veliku gostoprimstvo svojim gostima. Također sam vidio veliki moralni stepen kod članova, što je reflekcija učenja Islama i časnog poslanika. Ova dželsa je također odgovor na laži onih koji su protiv ove zajednice. Oni imaju nepotrebnu mržnju i netrpljivost prema ovoj zajednici, da vam uzvišeni Allah pomogne da radite na svojoj misiji. El Hadž sahib je iz Gini Konakari. On je inspektor za religijske stvari. On kaže, na ovoj dželsi šta me najviše ostavilo dojam na mene jeste da moralno ponašanje Ahmedi muslimana ide korak uz učenje Islama. Gdje god se Ahmedi sakupljaju, izgledaju da su oni uzor za Islam. Izgledaju isto kao da ih je ista majka odgojila. Imaju istu disciplinu, isti osmijeh na svojim licima. Da dočekaju goste i daju im ovakvo gostoprimstvo, ovi ljudi izgledaju kao da su došli iz dženeta. A koliko može da bude uzorak i model za Islam, izgleda da su to Ahmedi muslimani. On kaže, ja regularno idem u Saudijsku Arabiju, ali ja svjedočim da nikad nisam vidio bratstvo nigdje drugo kao ovdje. Ja svjedočim da oko 40.000 ljudi koji su proveli ove dane ovdje u ljubavi prema Islamu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bez ikakvih problema je vrlo posebna stvar i primjer Ahmedija muslimanske zajednice. Fanta Konona je gost iz Gini Konakra. Ona radi na aerodromu i također je nova Ahmedi muslimanka. Ona kaže, iako sam postala Ahmedi zbog toga što me je učenje Ahmedijata impresioniralo da postanem Ahmedi, u srcu sam i dalje imala neke misli da li sam uradila pravu stvar. Radi propagande u Gini Konakari nekad sam postajala nervozna radi svoje odluke, ali dolaskom na ovu dželsa salanu mogu da se zakunem Bogom da sve moje sumnje su nestale. Ova dželsa mi je pokazala, a koliko može da bude istiniti predstavljač Islama, to jeste Ahmedija muslimanska zajednica. Ako dobijem video od dželse, želim da pokažem cijeloj svojoj porodici i da oni saznaju ovu ljepotu. Onda ona traži da se molimo da sva njena porodica pređe na Ahmedijat, da Allah otvori njihova srca. Chantal Meret, glavni u konzulatu iz Benina, ovaj gost. Ona kaže, prisustvovala sam na 50. dželsa salani i zahvaljujem vam se na pozivu
na 53. Ona kaže i prije sam osjetila ovu duhovnu ljubav i atmosferu i također i danas govorim da svi djeca, žene, ljudi su razgovarali sa mnom sa puno ljubavi. Što se tiče organizacije i sistema i volontera, nemam riječi. Svi su radili sjajno. Sve je bilo na pravom mjestu i sa velikim standardima. I vidjela sam skromnost i istrajnost u svakom volonteru. I bili su spremni za službu bilo kakvu. Ja se osjećam kao dio ove atmosfere i uopšte se ne smatram da sam neko izvan nje. Svi govori su bili odlični, puni znanja. Gostoprinstvo je bilo prelijepo, izložbe su bile odlične. Bilo je vrlo korisno da naučim historiju Ahmedijata bolje. Također kroz ove izložbe sam naučila vaš dobrovoljni rad čovječanstvu. Komra Prstes je član parlamenta iz Benina i također glavni za financije. On kaže ovo je prvi put da sam ovdje i vrlo sam iznenađen. Kada sam krenuo na svoje putovanje nisam nikad ni zamislio da ću biti na ovolikom skupu. Ljudi iz širom svijeta su bili ovdje, ali uopšte nisam vidio nezadovoljstvo ni na čijim licima. Moje gostoprinstvo je bilo vrlo dobro. Od kako sam došao na aerodrom do kraja dželse, omladina i stariji su me služili sa velikom pažnjom i gostoprimstvom. Pobrinuli su se za sve što mi je bilo potrebno. Izgledalo je kao da su dali svoj cijeli život samo da nas služe. Razni jezici, razne boje koža, razne nacije su bile prisutne. Bez ikakve policije i armije on govori kako ste vi ovo postigli. Ja sam razmišljao kako je ovo moguće. Da uopšte nisam vidio nikoga da raspravlja ili da se svađa. Ja sam razmišljala da su ovo vaši trudovi i Božja pomoć koja je uz Ahmedija muslimansku zajednicu, da je to jedini razlog. U vezi mojih govora ona je rekla da su vrlo važni. Izložbe su bile odlične. Saznala sam historiju Ahmedija muslimanske zajednice. Također sam saznala o šehidima iz Ahmedija muslimanske zajednice, što je stvarno dotaklo moje srce. I velika je tragedija da slušamo o tome. Naučila sam toliko puno. Prijašnji premijer iz Kambun je također bio prisutan. Vidjeti ljude iz preko 100 zemalja, za mene je to nešto bilo vrlo jedinstveno. Toliko je bilo volontera koji su i danu i noću se brinuli za naše potrebe. Svi su bili spremni da nam pomognu na bilo kakav način. Stari, mladi, muškarci i žene. Nijedan incident nije se desio. Iz govora u toku dželse naučio sam toliko toga u vezi islama. U našoj zemlji, Gambun, Ahmedijat je vrlo nova. Ja sam mislio da su Ahmedi muslimani kao i drugi muslimani, ali bio sam pozvan na dželsu i želio sam da dođem i da ja vidim dželsu. Želio sam da vidim kakvi su ovo ljudi, kakvi su to muslimani, da li su isti muslimani koje ja gledam na televiziji. Da li su oni kao ljudi koji uništavaju mir. Ali dolaskom ovdje vrlo sam impresioniran vašim radom. Vaš islam je istiniti islam. Današnjica treba vas. Moja zemlja je također, njoj je potrebno ovo. Također još jedan gost iz Gambun koji je za inozemni ured u vladi.
On kaže atmosfera džalse je bila izvanredna, bila je vrlo duhovna atmosfera. Nešto što nikada ne mogu da zaboravim. Ovo je ostavilo veliki dojam na mene da svi mladi, stari rade kao jedno. Dolaskom na džalsu vidio sam istinsko učenje Kur'ana i Biblije, da su svi bili zajedno kao da su jedna porodica. Onda on govori o mojim, to jeste Hazurovim govorima, da je bio vrlo iznenađen i imao dosta koristi od ovih govora. Naučio sam toliko o islamu. Ja nisam musliman, ali sada se smatram muslimanom. U toku džalse išao sam na razne izložbe i ovo je povećalo moje znanje puno. Onda Harry Ali, on je iz centralne Afrike, on kaže sve je bilo odlično. On kaže muškarci, žene, djeca, ljudi iz raznih ogranaka života su radili kao volonteri. Oni su slušali jednog halifu i pokazivali su odličan primjer. Radili su dan i noć da bi uspostavili ovo bratstvo. U drugim organizacijama mi ne možemo da nađemo ovoliku iskrenost i predanost. On kaže učenje islama koje vi predstavljate isto kao da je prodrlo kroz moje srce. I učenje koje sam ja čuo je totalno drugačije što sam ja čuo od drugih u vezi Ahmedije muslimanske zajednice. Radi svog neznanja oni šire vrlo loše stvari u vezi ove zajednice. Za ovaj skup od mene i ispred moje države ja želim da vam čestitam na vrlo uspješnoj džalsi. Ja vas pozivam da dođete u moju zemlju i da širite ovo učenje mira. Moja zemlja koja je nakon mnogo godina nemira i koja ide prema miru, moguće je za dugi mir kroz ovo učenje koje vi predstavljate. Atmosfera džalse je nešto što ja neću moći da zaboravim. Bilo bi vrlo sjajno za mene da mogu doći svake godine na ovu džalsu i da naučim još više i ja se molim za to da mogu da dođem. Ja ću sada da se vratim i da širim učenje Ahmedijata koje je istinsko učenje islama. Pod velikim sam dojmom u vezi Bejat internacionalne ceremonije. On kaže davao sam zakletvu i obećao sam da ću sve da uradim da budem potpora ovoj zajednici u mojoj državi. Hazur kaže on je također i mene sa mnom se sastao i rekao smatraj me ambasadorom u Centralnoj Afričkoj Republiki. Potpredsjednik ministara za religiju iz Paraguay, Fernando Refens, je bio na Džalsa Salani. On kaže, bio sam lijepo iznenađen Ahmedija muslimanskom zajednicom i radom njihovih volontera. Oni su svi bili tu sa istom svrhom. Ja mislim da Paraguay, moja država, može da nauči toliko toga od vaše zajednice. U vezi mog govora on je rekao da sam dao toliko savjeta u vezi odgoja djece i da sam skrenuo pažnju na dobre veze između roditelja, rodbine i svih u okolini, posebno između majki i djece. On kaže ti si prosvjetlio učenje islama i vrlo sam iznenađen. Onda on govori u vezi organizacije i kako je sve dobro organizovano. Gost iz Moskve kaže mi smo porodica koji smo prvi put ovdje. Vrlo smo zadovoljni sa džalsom i dugo ćemo da pamtimo džalsu. Također želimo da ovo kažemo svojoj porodici i prijateljima u vezi džalse. Volonteri su bili tako
sretni i uvijek su bili gostoprimivi, uvijek sa osmijehom na licu. I vrlo mala djeca koja su bili volonteri, to je vrlo lijepo vidjeti. Oni su se pobrinuli za sve naše potrebe. Moro Henry je iz Brazila. On je predsjednik za gradsko vijeće. On kaže kao predstavnik Brazila, vrlo sam sretan što sam došao na ovaj internacionalni muslimanski skup. Svi govori halife su bili reflekcija učenja islama. Proveo sam 3 dana džalse u vrlo duhovnoj atmosferi. Uopšte nisam primjećivao da li sam ja umoran. Molitve na džalsi su bile izvanredne. Ona kaže još nešto što je ostavilo toliki dojam na mene jeste kad bi god halifa došao, 1000 ljudi bi odmah prestalo da priča i bio bi mir. Nikome nije trebalo da se kaže da se ušuti. Ovo nije samo radi dobre organizacije. Ovo pokazuje da u srcima Ahmedi stoji velika ljubav za halifom. Ona kaže, ja se vraćam sa mnogo lijepog sjećanja na džalsu i sve što sam vidjela ja ću da kažem u svom mjestu. Orly Mosias je gost iz Ekvadora. On je bishop u tom mjestu. Kaže, organizacija dželse je bila izvanredna. Iako je hrana totalno drugačija što ja jedem, ali i to mi se svidjelo. Organizacija dželse je kao jedan veliki skup porodice. Uopšte se nisam osjećao da sam stranac. Iako nisam znao druge osobe, osjećao sam se mirno i kao da sam kod kuće. Govori halife su uključivali sve sastojke koji nama trebaju da popravimo budućnost. Najviše što sam volio vez njegovih govora da nikad nije spomenuo nikoje ljude, zemlju, nikoga u negativnom smislu. On je predstavio istinsko učenje islama. On je predstavio hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao na sudnjem danu uzvišeni Allah će reći ja sam bio gladan i bio sam bolestan i nisi me posjetio. I on kaže ovo je također uključeno i u Bibliji i ovo je ostavilo veliki utisak na mene. Shvatio sam da sve ovo učenje je od istog i jedinog Boga. Hazur kaže neka uzvišeni Allah također podari mu da shvati da su ovo isto učenje od istog Boga koji je poslao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga on prihvati. Ovaj gost govori kada sam krenuo na dželsu od svoje kuće, samo sam smatrao islam kao religija, ime religije. Ali kada sam došao ovdje, shvatio sam da islam nije samo religija, to je jedno skrovište, jedno mjesto bratstva, ljubavi. U ovoj harmoniji, bratstvu i žrtvovanjima koje sam vidio od svih u vas, on kaže to je uticalo na moje srce i u vezi internacionalnog bejata on kaže to je vrlo specijalno i poseban događaj. I to sam znao otprije, ali kada je počeo taj bejat, neko je stavio ruku na moje rame i ja sam odmah pružio svoju ruku i stavio na rame osobe ispred mene. I ja sam osjetio tu duhovnu povezanost koju svi prisutni na dželsi doživljavaju. Osjetio sam da poslije ovog bejata Ahmedi muslimani su se osjećali vrlo svježe i kao da su preporođeni. I bili su isto kao da su dobili novi život. Zahvalna sam svim ljudima koji su mi omogućili da dođem na dželsu i koji su mi predstavili istinsko učenje islama. On kaže, ja sam konačno shvatio radi nekoliko ljudi i njihovih pogrešnih stvari ne trebamo da obojimo cijelu religiju njihovim djelima. Ona je samo imala primjer za
ured koji prevodi, da frekvencija nije bila dostupna, samo ako ste sjedili na određenom mjestu, tu ste mogli da čujete prijevod. Znači, španski prijevod treba da poveća tu frekvenciju, ali Hazur kaže ne samo za španjolski, također za sve druge prevode i treba ovo da se provjeri i popravi. Hazur kaže također preko naših gostiju mi možemo da naučimo naše nedostatke. Iz Slovenije Barbara je prisustvovala. Ona je profesorica kršćanstva. Ona kaže ja nisam nikad vidjela islam koji je predstavljen od Ahmedija muslimanske zajednice. Na dželsi je izgledalo kao da vidim novi islam. Organizacija dželse je izvanredna. Niti je bilo svađa, ni rasprava, ni nečistoće. Vrlo sam pod utiskom ovih svih stvari. Onda ona govori o učenju Ahmedija zajednice u vezi smrti Isa alejhi salama, da je on preživio raspeće i da je otišao prema istoku. Ovo je imalo veliki utisak na nju. Gost iz Bosne je došao s porodicom. On je civilni službenik, član parlamenta. Prije je bio civilni službenik, a sada je član parlamenta. Prvo želim da se zahvalim Ahmedija muslimanskoj zajednici, on kaže, koji su mi pružili da dođem na ovu vrlo mirnu i duhovnu konferenciju. On kaže, moje iskustvo na ovoj dželsi u Velikoj Britaniji, ja i nemam riječi da opišem kako mu je bilo lijepo. Organizatori su se pobrinuli za sve i najmanje potrebe. Izložba Humanity First, humanost prva organizacije. Ja sam saznao da prva njihova misija je počela iz moje zemlje, da je Ahmedija muslimanska zajednica nesebično služila u mojoj državi. Također nešto što je vrlo imalo utisak na nas jeste sastanak sa halifom koji je bio vrlo dobar. Hazur kaže sastanak sa mnom, on govori da je bio vrlo dobar i da ga je to najviše ostavilo utisak na njega. On kaže ja danas obećavam dok sam god živ da ću da održavam vezu sa vama sa iskrenošću i prijateljstvom u Bosni i izvan Bosne, što je god u mojoj mogućnosti. Ja dajem sebe da vam pomognem u svakom slučaju. Monis Sanvar iz Slovenije, koji je novinar i rođeni musliman. Kako god on nikada nije nešto bio zainteresovan za islam i musliman je samo po imenu. On kaže, zadnje 2 godine sam počeo da učim o islamu i počeo sam da klanjam, ali nikada nisam klanjao iza nijednog imama. Ovdje zadovoljstvo koje sam doživio i vidio kad ljudi klanjaju iza Ahmedi imama je nešto vrlo posebno. U zadnje 2 godine kad sam počeo da učim više o islamu, ja nisam pratio nijedan pravac u islamu. Umjesto toga ja sam pokušao da naučim o islamu kroz moj intelekt. U svakom slučaju kada sam saznao u vezi Ahmedije muslimanske zajednice, to je njihovo učenje je isto ono učenje koje sam ja učio. Sve što uče je prema ljudskim potrebama. Još nešto što ovaj gost je voli u vezi Ahmedi zajednice je to da oni praktikuju ono što govore. Hazur kaže, ovo je izazov za nas
I mi moramo uvijek da se sjetimo i da praktikujemo ono što mi govorimo. Da radimo ono što govorimo. Gost Izet iz Rusije kaže, ovo je moj prvi put na Dželsi. Moj djed po ocu mi je rekao da dođem i da prisustvujem na Dželsi. Ja sam iznenađen ovim ljudima iz ove zajednice. Svi Ahmediji se ponašaju sa najboljim moralem i ponašanjem i uvijek su spremni da pomognu. I uvijek su spremni da vam daju dobar savjet. Grupa iz Holandije, jedan od gostiju je bio prijašnji član parlamenta. Ovaj gost kaže, ja znam zajednicu vrlo dobro i prisustvovao sam i ranije na Dželsi, ali i dalje sam uvijek iznenađen ovom organizacijom na Dželsi. Ja i dalje ne mogu da shvatim kako volonteri mogu da ovo sve postignu. Također još jedan gost koji je iranskog porijekla kaže da je vrlo pod utiskom ove Dželsa organizacije. Ona ne može da shvati kako ovo može da bude postignuto od ove zajednice, ovoliki skup i sva organizacija. Ona također kaže da joj je rečeno u vezi Salmana Ashaba, perzijskog porijekla koji je također povezan sa dolaskom obećanog Mesije. U svakom slučaju oni su imali vrlo dobro iskustvo na Dželsi. Basko Saheb koji je iz Naples univerziteta, on je profesor i kaže da je Dželsa Salana vrlo uspješan skup za njega. Slušao sam govor imama Ahmedija muslimanske zajednice, zadnji govor, i stvarno volim taj govor. On kaže što je ostavilo utisak na mene jeste dužnosti porodice jedni prema drugima, prema djeci, prava žena. Također sam učestvovao u bejatu i bio sam vrlo emocionalan u toku bejata. Iz Italije Madalina, ona ima PhD iz Vatikana islamskih nauka. Ona kaže, Dželsa Salana je bila tako dobra i bila ispunjena s ljubavlju. Organizacija je bila odlična, govori su također bili odlični i oni nisu bili samo za Ahmedija muslimansku zajednicu, već za sve nas da povećamo svoje znanje. Na način na koji je Ahmedija muslimanska zajednica predstavlja islam je vrlo dobar. Javad Boulam je iz Francuske. On je ministar za pravdu. On kaže, ovo je moj prvi put da dolazim na Dželsu. Vrlo sam pozitivno iznenađen sa Dželsom. Sve izložbe koje sam vidio na Dželsi i također da saznam o vašem dobrovoljnom radu, humanitarnom radu, da radite humanitarni rad, ali da to ne gledate na nikakvu rasu ili religiju. To je nešto vrlo izuzetno. Vaša organizacija za sigurnost i čitava organizacija Dželse je ostavila utisak na ovog gosta. I velika profesionalnost se vidjela u cijeloj organizaciji. Gost iz španjolske delegacije govori o motu ljubav svakome, mržnja nikome i kaže taj moto je vidljiv na ovom sastanku. Kaže, vidio sam ljude iz širom svijeta i ovo je religija koja treba da širi ravnopravnost u svijetu. Uvijek ću da se sjećam ovih trenutaka i nikada neću da ih zaboravim. Don Francisco iz Brazila, koji je katolik, koji ima svoje novine i iz vrlo poznate porodice je iz Brazila. On kaže, ja često moram da se susrećem s ljudima iz raznih religija i da
saznajemo o njima, ali ova dželsa me toliko pozitivno dotakla. On kaže, jednom sam ušao u džamiju u Indiji i ti su se ljudi tako nekulturno ponašali, ali kaže ovdje na dželsi je totalno drugačije ponašanje. Stejko koji je prijašnji član socijalne stranke u Španiji, kaže ja sam daleko od religijskih učenja, ali praktično Ahmedija muslimanska zajednica širi ljubav i zbog toga ja sam blizak s njima. On kaže juče u toku bejata to je uzrujkalo toliko emocija u meni i zbog toga ja sam puno emocionalan. I ovo je nešto nezaboravljajuće. Ja se osjećam da sam naučio toliko toga ovim danima i osjećam se isto kao da sam Ahmedi iz Bangladeša gost. On kaže ja nisam Ahmedi, ali Ahmedi su muslimani i postoji progon Ahmedija dugo vremena. Kao aktivista za ljudska prava ja sam uz Ahmedi muslimane. I ja se osjećam da svako ljudsko biće zaslužuje svoja prava i ovo je što trebamo svi da radimo. Organizacija i ljubav Ahmedi za njihovog halifu je nešto što je ostavilo veliki utisak na moje srce. Slušao sam sve govore vrlo pažljivo i neke od mojih sopstvenih rezervacija u vezi zajednice su uklonjeni. Ahmedis trebaju da govore što više i otvorenije, tako da sve rezervacije koje ljudi imaju protiv njih trebaju da se uklone. Ja sam prije smatrao da Ahmedi muslimani ne smatraju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je on pečat poslanika. Ali ovo nije istina. Ja sam došao ovdje i naučio sam. Ukratko ja sam naučio toliko toga od ove džalse. Želim da se zahvalim imamu Ahmedije muslimanske zajednice. Hugh Ferry je katolik, on je naučnjak, on je prijašnji glavni urednik od nekih novina u Britaniji. On kaže dolazim već 5 godina na dželsu. I on kaže moram da kažem da atmosfera koja je vrlo duhovna i puna molitvi i dan danas je ista. Toreno platno je to odjel u kojem je on stručnjak i on kaže ovo platno je vrlo važno za Ahmedija muslimansku zajednicu koji vjeruju da Isus Isa a.s. nije umro na krstu, ali njih to ne zaustavlja da pozovu ljude koji imaju različito mišljenje u vezi ovoga. Moje mišljenje je da je to platno srednjovjekovno kreacija iz tog vijeka i nema kontradikciju između Ahmedija muslimanske zajednice učenja da se Isa a.s. oporavio i da je otputovao u Kašmir. On kaže ja također vjerujem isto kao i Ahmedi muslimani. On kaže Review of Religion, pregled religija, predstavlja vrlo tolerantno i razumno učenje i pogled Ahmedija muslimanske zajednice. On kaže razne debate i razgovori su se održavali na dželsi, na tim izložbama i također doktor iz Amerike je bio prisutan koji je trauma hirurg. On je bio jedan od prvih eksperta na ovoj panel diskusiji i imao je vrlo jake argumente u vezi preživljenja tog čovjeka u tom platnu i on je ostavio veliki utisak na ovog gosta, njegovo znanje. Iz Kanade aboriđinski ljudi su bili
prisutni. Njihov poglavica Henry kaže: ovo iskustvo je vrlo važno za mene i ja sad shvatam islam puno više. Također sam shvatio da ima toliko sličnosti između religija. Za mene je bilo vrlo iznenađujuće da islam daje ista prava za žene. Prije sam smatrao da islam daje više prava muškarcima. Prije sam samo vidio muškarce na dželsi, ali ovaj put sam također vidio i žene, njihovu stranu, i shvatio sam da imaju ista prava. Mnogi Ahmedi ne znaju za ovo, ali ću ja da prenesem da islam daje ista prava muškarcima i ženama. Hazur kaže onda su također imali sastanak i sa mnom i rekli su vrlo lijepe stvari. Poglavica Rejvan poslije Džalsa Salane kaže: bio sam vrlo sretan da sam se mogao obratiti na Džalsa Salani. Nikada nisam mogao ni zamisliti kako je islam miroljubiv i kako dovodi ljude bliže Allahu. Ja želim da dam Ahmedija muslimansku poglavici najveću čast. Ovo sam rekao osobi koja se brinula za mene, da želim da izrazim čast ovome halifi Ahmedija zajednice, i onda sam odlučio da perje koje oni nose na svojim tradicionalnim kapama na glavi, koje je vrlo važno za njih, odlučio sam da izvadim nekoliko i predstavim ovo vašem halifi. Ovo je ogromna čast koju nikom drugom vođi nisam dao do danas. Ja stvarno poštujem Ahmedija muslimansku zajednicu i njihovo vjerovanje. Hazur kaže: on je meni dao to perje iz njegove tradicionalne kape u toku našeg sastanka. Gost iz Beliza, on je direktor za njihove vijesti. Jedinstvo koje sam vidio u Ahmedija muslimanskoj zajednici, to probada vašu dušu. Tako smo bili ugošćeni i sva organizacija je bila toliko organizovana. Sve što je rečeno na dželsi je prema potrebama ovog vremena. Šta me je najviše dotaklo jeste šta je halifa rekao u vezi žena i njihovih prava. Ovo iskustvo mi je pomoglo da naučim u vezi učenja islama još više. U toku dželse ja sam postavljao mnoga pitanja od kojih sam dobio veliku korist. Onda Justin Williams iz Beliza, on je glavni za policiju. U toku dželse sam povećao znanje o islamu i prije ovoga sam mislio da su svi muslimani isti. Onda sam naučio ovdje da postoje različite sekte ili pravci u islamu. I onda sam naučio da Ahmedija muslimanska zajednica ulaže toliko truda i energije u svoju omladinu. Radnici iz kongresa i mnogi drugi političari su prisustvovali na dželsi. Također muslimani iz Kine, njihovi predstavnici su bili prisutni. Rekli su da su prisustvovali Džalsa Salani u Americi, također u Velikoj Britaniji. Bilo je vrlo iznenađujuće za njih da vide kako Ahmedija muslimanska zajednica radi. Svi volonteri su radili toliko istrajno i bez ikakvih nedostataka da je to uticalo puno na njega. Ova dželsa privlači omladinu prema jedinstvu i harmoniji. Onda on dalje navodi svoje komentare. Hazur kaže: sada ću da spomenem u vezi jednog novinara iz Argentine. On kaže: kao novinar ja imam
mogućnosti da prisustvujem raznim sastancima, ali šta je izvanredno u vezi vaše dželse jeste da svi oni koji su prisutni, oni se ponašaju kao da su oni ti koji su domaćini. Ti koji su prisutni, ponašaju se kao da su oni organizatori. Na drugim sastancima jasno možemo da vidimo ko su organizatori, a ko su prisutni tu. Da bi postigli ovoliki sastanak, skup ovolike ljudi, inače ljudi zaposle ljude da se brinu o tome, ali vaši su ovdje svi prisutni gosti. Svi Ahmedi se ponašaju kao da su gosti i kao da su domaćini. Kad je god bilo potrebe, oni koji su gosti i koji nisu bili na dužnosti, oni su odmah postajali domaćini i pomagali su. Hazur kaže, ovo je ljepota koja treba da se pokaže na svakoj dželsi. Iz Kolumbije, neko ko radi za novine, on kaže šta je halifa rekao u vezi ljudskih prava je bilo vrlo zadivljujuće za tu osobu. Bio sam u stanju da se sastanem sa mnogo važnih osoba iz društva na ovoj dželsi. Također sam se sastao sa poglavicom Ahmedija zajednice, što je bio vrlo lijep sastanak. Moja je želja da ljudi iz Kolumbije saznaju za učenje Ahmedije muslimanske zajednice i da misionar bude poslan u njihovu zemlju. Mi stvarno imamo veliku potrebu za ovim u mojoj zemlji. Iz Ugande direktor iz neke organizacije, on kaže, vidio sam toliko ljudi kojima nije bila potrebna nikakva armija ni ništa za disciplinu. Vidio sam izložbu Isusu u Indiji. Također sam razgovarao sa jednim volonterom koji mi je rekao neke stvari iz Biblije za koje ja nikad nisam čuo. Bio sam vrlo impresioniran da Ahmediz imaju bolje razumijevanje Biblije od kršćana. Onda iz Bolivije iz nekog TV programa. On kaže ovo je bio vrlo prelijepo iskustvo i prije sam prisustvovao na dželsi u Kanadi. Prisustvujući na dželsama naučio sam ispravno učenje islama. Govori na dželsa su uklonili sve moje predrasude i pogrešno razumijevanje o islamu. Igor, gost iz Ukrajine, koji je ekspert za religiju, ima PhD, doktorat u religijskim naukama. Također je autor 2 knjige. On je detaljno proučavao literaturu Ahmedije muslimanske zajednice. On je prisustvovao na dželsi i također je uradio bejat, zakletvu. On je prvi Ahmedi iz Ukrajine. On kaže, širom svijeta sam prisustvovao na raznim konferencijama i skupovima u vezi religije. On kaže, ali dolazak na dželsu je toliko uticao na moje srce i duhovno stanje da od sada do budućeg svijeta će ostati ovo na njemu. Onda on kaže, u arapskom jeziku postoji prelijepa riječ nur, što znači svjetlost. On kaže, dželsa salana je svjetlost ljubavi koja osvjetljava cijeli svijet. Onda on kaže, govori od halifatul mesih. Halife su mi pomogli da stvarno shvatim koja je svrha mog postojanja. Onda je također govorio o radu organizatora. Marija, gošća iz Meksika. Ona kaže, ja sam muslimanka samo 2 mjeseca, imam puno pitanja u vezi islama. Ona kaže, ali dolaskom na dželsu sva moja pitanja su odgovorena, također sve njene rezervacije i sumnje neke su nestale. Ona kaže, ovo je nezaboravljajuće iskustvo za mene.
Ona kaže dolazak na dželsu učinio me da sam ponosna što sam muslimanka i danas sam obećala da ću da nosim svoj hidžab s ponosom. Novi Ahmedi iz Paraguay kaže, slušao sam sve vaše govore i bili su vrlo dobri i sva moja pitanja su odgovorena kroz njih. Izgledalo je da je vaš govor bio odgovor na sve što sam ja imao u svojim mislima, sva pitanja. Hazur kaže ovo je pomoć i potpora od uzvišenog Allaha. Da Allah odobri ovakve govore koji utiču dobro na srca i razum ljudi. Sada u vezi medija 183 reporta su u vezi dželse bila objavljena. Medija se nastavlja ovi reporti i dostigli su 173 miliona ljudi. Razni BBC radi medije su prenosili već dželse. Sky News, Huffington Post i mnogi drugi novine i radio i TV kuće su prenosili u vezi dželse. Također u mnogim zemljama u Velikoj Britaniji, Argentini, Venezuela, Kamerun, Nigerija, Belgija, Gana, Italija i mnogim drugim zemljama vijesti su pokrivale u vezi dželse, emitovali su reporte. Kroz MTA Afrika 19 nacionalnih kanala su emitovali u vezi dželse. Uz Allahov blagoslov i neahmedi muslimani koji su gledali ove programe su imali vrlo pozitivne komentare. Da uzvišeni Allah Ahmedi muslimanima koji su bili prisutni poveća njihovu vjeru i sve ono što su naučili na dželsi da pretvore u djela. A svi reporti koji su kroz vijesti i medije bili emitovani, da uzvišeni Allah to učini da ostavi utisak na srca ljudi i da to bude razlog da oni prihvate Ahmedijat, istinski islam. Poslije džume ja ću da klanjam dženazu u odsutnosti. Od Mujibur Rahman koji je advokat. Preminuo je 30. jula Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun u Tahir Heart institutu u Rabvi u 85. godini života. Uz Allahov blagoslov on je bio musi. Njegov otac Maulana Zurhid Sahib je bio misionar. U djetinjstvu on je poslao Mujib Sahiba sa njegovom majkom u Kadijan. Također ostatak njegovih braće i sestara su otišli iz Bangladeša. Njegov otac je bio prvi od studenata od Hafiz. 36 godina je služio džemat. Mujib Rahman Sahib, on je bio advokat. Bio je vrlo uspješan advokat. Također je služio džemat na visokom nivou. U 1980. treći halifa ga je postavio za emira u mjestu Rawalpindi i tu je služio do 1990. 1974. godine džamija Mary Road. U vezi te džamije i slučaja protiv te džamije on je odigrao veliku ulogu u tom sudskom procesu. 1978. godine on je bio u odbrani mnogih sudskih procesa koji su bili slučajeva i tužbi u vezi džemata. 1978. godine postao je član Medželes Šura. Također u vezi konstitucije džemata on je igrao ulogu u tome. Također je bio na odboru sudskih prakse. 1977. i 1978. je održao govor na Jalsa Salani na temu Islam i religijska sloboda, sloboda religije.
Također 1979. godine je održao govore na temu Islam odgovor na trenutna pitanja. Mnogo puta je učestvovao na raznim programima, TV programima na Jalsi. Davao je odgovore raznim oponentima. Imao je veliko religijsko znanje, također sekularno. On je također bio vrlo dobar govornik i to mu je uzvišeni Allah podario tu karakteristiku kroz koju mu je uzvišeni Allah dao mnogo koristi i također kroz koju je služio džemat. Učestvovao je na raznim programima na MTA. 1984. godine je zakon koji je dat protiv zajednice. On je također i tad igrao ulogu u odbrani. Također je imao priliku u vojnom sudu da odbranjuje slučaje koji su bili protiv članova džamata. Također je radio odbranu za one Ahmedi koji su bili pritvoreni zbog njihove vjere. Prisustvovao je raznim konferencijama od Amerike, Njemačke, Britanije, Japana u vezi religijske slobode, ljudskih prava. Prisustvovao je raznim seminarima. Također je na jednom univerzitetu u Americi održao govor u vezi zakona. 2018. je bio pozvan u Ameriku na razne univerzitete da daje predavanja. Tema je bila religija i pravo biranja. Rice univerzitetu 2017. godine gdje je bila Kur'an konferencija, on je bio pozvan da govori na toj konferenciji. Hazur kaže, ja sam ga poslao na tu konferenciju i tu nas je predstavio. I on je uistinu ispunio ovu dužnost. On je predstavio prelijepo učenje časnog Kur'ana, također kroz pisanje obećanog Mesija alejhi selam. U Švedskoj i Kanadi on je bio savjetnik za imigraciju. Uz Allahovu pomoć on je služio džemat na veliki i dostojan način. Šta mu je god bilo dato da uradi, on je to pokušao da ispuni u najbolji način. On je bio oženjen sa rodicom s očeve strane. Njegova supruga je preminula 1999. godine. Iza sebe ostavlja 3 sina, jedan je advokat. On također pomaže slučajevima, sudskim procesima u vezi džamata. Da mu uzvišeni Allah podari njegovu milost i oprost i da mu podari mjesto u džennetu sa svojim voljenim. Kao što sam rekao, poslije džume namaza ja ću da klanjam njegovu dženazu u odsustvu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر